Ja sam se davno, pre 25 godina, učlanila u Ligu socijaldemokrata Vojvodine jer sam vidjela da ta stranka brine o pripadnicima nacionalnih zajednica koji žive u Republici Srbiji, a posebno u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Tako da povezivanje sa Crnogorskom partijom, sa crnogorskim narodom koji živi u Vojvodini je bilo nešto prirodno. Ja kao poslanica sam također pripadnica Rusinske nacionalne zajednice, članica sam Rusinskog nacionalnog saveta već u više mandata. Imam svoju listu na tim izborima, tako da pratim sve ono što se dešava ne samo u Rusinskoj zajednici, nego sve ono što se dešava u raznoraznim drugim nacionalnim zajednicama koje žive već godinama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Tako i pitanje po tome zašto crnogorski jezik godinama se izbegava da se uvede u službenu upotrebu u Vrbasu me je zainteresovalo zato što imamo dobre kontakte sa Liga socijaldemokrata Vojvodine, ima dobre kontakte sa Crnogorskom partijom, lider Lige socijaldemokrata Nenad Čanak prati sve ono što se dešava u crnogorskoj zajednici. Imamo dobre kontakte sa predstavnicima te zajednice u raznoraznim mestima. Ja živim u, da kažem, homogenom mestu, Ruskom Krsturu, ali sva okolna mesta su crnogorska, tako da mi imamo i kumovske i prijateljske veze sa Crnogorcima sa kojima živimo već tu stvarno godinama. Sve ono što se tiče crnogorske zajednice i naš nacionalni savet i Liga socijaldemokrata Vojvodine, a mislim i svi Vojvođani koji ovde žive, vide kroz kontakt lidera Crnogoraca u Vojvodini, a to je Nenad Stevović. Tako da smo mi na neki način uvek povezani s njim i razmenjujemo raznorazne iskustva i raznorazne probleme, pa ako se nešto tiče Crnogoraca, ja kao poslanica, Nenad Čanak kao lider stranke, zovemo, kontaktiramo sa Nenadom Stevovićem, od koga čujemo najviše onoga što muči i tišti crnogorsku nacionalnu zajednicu u Vojvodini. Tako smo i doznali da već Crnogorska partija već 9 godina traži u opštini Vrbas da se crnogorski jezik uvede u službeni, što je po zakonu legalno, jer je opština Mali Iđoš to davno uradila bez nekakvih problema i bez nekakvih dokazivanja da to ne može da se izvede. Pa sam ja kao poslanica u poslaničkim pitanjima prvo utorkom i četvrtkom, to su dani kada se postavljaju pismeno, odnosno usmeno, ali onda vlada pismeno odgovara na naša poslanička pitanja. Pitala i ministra Ružića i premijerku Anu Brnabić zašto izbegavaju zakon i zašto ne uvode crnogorski jezik u službenu upotrebu u opštini Vrbas, gde se ispunjavaju svi zakonski uslovi. Odgovor još nisam dobila, pošto po poslovniku to traje 15 dana, ali tih 15 dana još nije isteklo, tako da čekam odgovor šta će mi odgovoriti. No, u međuvremenu se desio posljednji četvrtak u mesecu, a po poslovniku tog posljednjeg četvrtka u mesecu dolazi cela vlada u Skupštinu i onda poslanici imaju mogućnost da pitaju raznorazna pitanja vladu i ministre. Pošto tu na toj sednici nije bilo resornih ministara koji bi mi odgovorili na to, ja sam mislila da će to biti ipak Gružić koji je zadužen za lokalnu samoupravu i on treba na neki način da prati ono sprovođenje zakona u svojim, mislim, u opštinama, tako da mislim da je on upućen šta se dešava u opštini Vrbas, ali jednostavno se to izbegava. No, nije bila mogućnost da njega pitam, ali je tu bila premijerka Ana Brnabić, što je bilo također dobra prilika da se pita. Ja sam joj postavila pitanje zašto se izbegava uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu u Vrbasu, gde se po popisu izjasnilo preko 7.000 pripadnika kao pripadnika crnogorskog naroda i gde preko 17% celokupnog življa u opštini Vrbas čine Crnogorci, što je stvarno i po zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma i po zakonu o pravima nacionalnih zajednica i po Ustavu ne postoji nikakva prepreka, ali baš nikakva da se crnogorski jezik uvede u službenu upotrebu, jer je opština Vrbas multinacionalna, znači pored srpskog većinskog jezika u službenoj upotrebi je i mađarski i rusinski bez problema. Znači, zašto se to izbegava? Zakon predviđa da se jezik uvodi u službenu upotrebu ne prema tome koliko pripadnika govori jezik, nego prema tome koliko se ljudi izjašnjavaju kao pripadnici te nacionalne zajednice. Znači, oni su to na neki način pomešali, oni
podvode nacionalnu zajednicu prema jeziku. Znači, to ne ide prema jeziku, službeni jezik se uvodi prema tome koliko pripadnika ima brojčano, a ne koliko govore taj jezik. Tako da im to neće sigurno proći. I na neki način je i Ana Brnabić, premijerka, mislim da je navodila na to da kao to ne mora da se uvede zato što nije provereno koliko se jezik govori i tako dalje. Mislim da sam je onda ja posle toga navela da stvarno otvorimo tu priču o tome zašto nije uveden crnogorski jezik. Ona je rekla da takvih zahteva nije bilo, da jednostavno niko nije izrazio želju, posebno Nacionalni savez, s njom nije razgovarao i tako dalje. Mislim, po mom mišljenju, ona je na sve načine htela to da izbegne i da je htela da kaže da Crnogorska nacionalna zajednica uopšte nije zainteresovana za uvođenje službenog jezika u Vrbasu, što nije tačno. I ne pita se tu na kraju krajeva ni zajednica, ni nacionalna manjina da li hoće ili neće, to određuje zakon. Znači, zakon o službenoj upotrebi predviđa da u Vrbasu u službenoj upotrebi mora da bude crnogorski jezik prema procentima koliko tu Crnogoraca živi. Znači, oni uporno zaobilaze zakon, zaobilaze Ustav, uzimaju, da kažem, ustavna prava crnogorskoj nacionalnoj zajednici na teritoriji Vrbas, što mislim da je van svake pameti. U tom nekom svom obraćanju premijerka je istakla da Savet Evrope stalno, između ostalog, ni u čemu nas ne hvale, ali hvale nas u tome što se brinemo o pravima nacionalnih zajednica, što imamo višejezičko obrazovanje i tako dalje. Ona je to i istakla na tome kao pa eto mi čuvamo prava nacionalnih zajednica, ali sam ja rekla jeste, možda ponekih čuvate, ali imate tačno sada, na videlo je izašlo da ne poštujete crnogorsku zajednicu u opštini Vrbas. Posle svih tih mojih, da kažem, objašnjenja da to mora da se uradi, da moraju da poštuju ustavno pravo i da moraju da poštuju zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, ona je rekla da će crnogorski jezik u opštini Vrbas biti sigurno uveden u službenu upotrebu i da će se ona potruditi da to što pre bude urađeno. Ja sam rekla da su 7 godina na vlasti i da čekamo da to oni urade, jer jednostavno to mora da se uradi i mislim da ćemo mi to na jesen svim našim snagama i mojim poslaničkim i Lige socijaldemokrata Vojvodine i Crnogorske partije i predstavnika Crnogoraca Nenada Stevovića i svih nas, na kraju sada je vlada upoznata sa problemom i ja mislim da ćemo mi to na jesen sigurno uraditi i da ćemo novu godinu dočekati kao sa nekom, da kažem, našom pobedom da će crnogorski jezik u Vrbasu biti uveden u službenu upotrebu.